Mi stalno znamo da kažemo da su svi roditelji otuđivači ili da aludiramo na to da je svaki roditelj koji kaže nešto loše za bivšeg supružnika otuđivač. Naprotiv, ja bih rekla da su to naivni otuđivači, jer ajmo da budemo iskreni, znači ko je prolazio brakorazvodnu parnicu zna da u tim momentima svi smo mi lomljivi, svi smo mi ranljivi, svi dođemo u situaciju da kažemo nešto loše za bivšeg supružnika. Međutim, ono što je razlika između naivnog otuđivača i patološkog otuđivača je to što onaj koji nešto kaže loše za drugog supružnika, bez razlike, posle može da se pokaje i da se ne pokaje i da ne kaže ništa. Ako dete ima kontakt sa drugim roditeljem, odnosno s oba roditelja, dete samo stvara svoju realnost.